ubaba umongameli ikhabinethi yonke, ngibengena nomama umongameli, abashumayelikazi bami, ibandla lonkobaba, omkhulu ogogo, omama, abantu abasha, egameni lenkosi uJesu, nesande esikhulu egameni lenkosi uJesu. Ngithanda ukumbonga ke uNkulunkulu bazalwane, sasho emhlabeni ukuthi endleleni yonke uJesu uqhubelayo bazalwane. Asinalo elinye ithemba bazalwane esingasebenzisa noma esingathembela kulo ngaphandle kaJesu bazalwane. Ngicela thuma bazalwane fika lapha ekhaya bazalwane ngizombona egula abangcwele ngikhuleka ngithi inkosi uJesu ayikho into esiyithembele bazalwane. Akukho esingamupha kona ngendlela bekaphendula ngakhona bengathi bazengathi ungayithatha lempeni ushere bazalwane. Akukho esingamupha kona bazalwane kodwa sithembele uJesu bazalwane. Sokusimama manje bekanana amazashisayo ngoba ayikho into esingamupha bazalwane. Sithembele kuJesu bazalwane. Endleleni yonke ngithi uJesu uqhubelayo bazalwane. Ngegama kaJesu uzophila futhi sekaphilile bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu ke bazalwane osithandile bangcwele ukuthi sibe khona sonke kule ndawo bazalwane. Ngeke ngisho baqala ukufika bazalwane siyabingelela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabingelela kusekhaya. Amen bazalwane. Siyabonga ke uNkulunkulu kakhulu bangcwele. Ngiyazibongela bazalwane ngoba ngafundiswa bazalwane ukuthi ukuma kwami lana ngizofakaza bazalwane ngisiza omunye umuntu ohleli phansi bazalwane. Ukuma kwami lana ngisho ubufakazi bami ukuthi uNkulunkulu ungisindise kuphi bazalwane ngoba ubufakazi ukukhuluma ukuthi uNkulunkulu ungisiphe kuphi ungisize kuphi bazalwane. Ngoba bazalwane ubufakazi bangcwele ukwazi ukukhipha amadimoni abamba omunye umuntu bazalwane ukuthi hawu nami nginalo leli dimoni ithi ngiyocela enhlabukweni uNkulunkulu ezongisiza bazalwane. Ngiyabonga uNkulunkulu bazalwane. Ningibona ke bangcwele ngigqoke kahle kanjena. So mama mongameli bazalwane. Safundiswa ukuthi umuntu ephinde bazalwane yigqoke ukuthi uyayithanda. Akukhathali ukuthi noma imbi noma inhle yigqoke emzalwane. Lapho ibusiso zogijima sezifice bazalwane. La ekhaya bazalwane kuyaphiwana. Amen. Angakazwa lutho kakhulu ukuthi ukwazi bazalwane. Angazi nokuthi bazalwane abantu abafakazi ukuthi baphiwe bazalwane kodwa kuyaphiwana la ekhaya. Mawune start necathule yini? Ipho omunye thinteke enhlizweni yakho. Kupho omunye umama olingana nami noma isiketi uyabuka ukuthi awulingana nami lo ithi ngimuphi. Hawu, ngibone ubani ngagqoka ngiduku last ithi ngimphathele. Ithi ngibona ijacket ngimphathele. Siyaphana bazalwane. Nothi impahla kuphela nemali yamuphi ukuthi bazalwane. Kodwa sizwa ukuthi kodwa bazalwane ngisho ukuthi bazalwane bazokukhalela. Uyakhipha. Ngisho kanjalo bazalwane. Ngikhulumela ukuthi bazalwane uNkulunkulu ekithintile. Ngoba sihamba ngomoya kakhulu. uNkulunkulu ekithintile bazalwane. Uyaphana bese uyamnikeza ukuthi akhona ngoba ukhululekile lowo muntu ukuthi inkosi anginashebe ekhaya. Bese bazalwane uNkulunkulu uphe exactly that and uNkulunkulu bazalwane makuthintile uzopha exactly abayifunayo bazalwane. So kuyaphiwana bazalwane. Ngibonge bazalwane ngeke ngibone inkonzo enkulu bazalwane uma Mulefu bazalwane sekwakhe ngolesini hey bazalwane wasibhekela itafula beka se restaurant bazalwane. Sadla bazalwane ama dessert bazalwane. Bazalwane yazi angazi into beyilapha bazalwane. Kukhona ngisho into bazalwane bese uze ujuice ngayo ehamera bazalwane ingathi le yasela. Ngeke ngizobuzalwane. Likhona into edesigner bazalwane into bazalwane bengathi angasikuphela esibhekele bazalwane. Ngabona bazalwane ngathi akusho ukuthi bazalwane ukuthi uma kuthiwa kuyaphiwana mabafike bazalwane bapha ama grapes nje kuphela babelapha bazalwane nejuice bazalwane. Bazalwane ipapho nalo iphupho nalo akukhoqoze nekhabishi upha bazalwane badle. Washo wathi babumpongo sebazalwane funeke mawumzalwane ujuice mawuphana ujuluke. Ulipheke ibhodo ngempela sifika nekhabishi bazalwane. Ayisipha amakhekhe bazalwane kodwa usike nejuice bazalwane. Ungashaya bazalwane. Angisho mina ukuthi bazalwane hamba uyoboleka imali uzosiphekela ukudla okumnandi cha bazalwane. Ipapa nekhabishi pheka bese siyadla. Uzobusiseka. Isho uJesu bazalwane abafundi babethatha ukuthi kuncane. uJesu wathi hayi phana abantu badle. Kwanda bazalwane. Isho nawe uma uthatha iphuphu yakho uphekela bazalwane uzokwanda. Amen. Umzalwane itiye nje kuphela phume nje kuphela. Angisho mawungena nako bazalwane acala kuNkulunkulu. Kodwa mawunako ifriji igcwele ifriji igcwele nephupu igcwele pheka mzalwane. Uphi umuntu angisho bazalwane kuphela ngisho abantu bazalwane ukuthi bangavakashele muphe adle. Amen. Uyisibusiso leso ubona abantu belamba kangaka bazalwane balamba
bayahamba ngoba bayancishana. Bayancishana bathi nje uNkulunkulu bafuna into eyingaka. Ngilambela Nkosi, anginalokho Nkosi. Athi uNkulunkulu esikhonzayo uyaphana. Amen. Akancishani bazalwane. So ngiyabonga ivangeli langifundisa abazalwane ngempela. Mina ngikhumbula abazalwane ngenza ngisho amagwinya abazalwane ekhaya, sahlala ekhaya abazalwane. Ngangenza amagwinya ngibiza omakhelwane noma sizo positive. Uyawenza yini wena lokho? Yebo. Ubiza omakhelwane nje nizodla breakfast emagwinya. Ungana ngisho uqoza igwinya leli nje ukuthi abazalwane badla abantu bazalwane. Amen. Usuncishana ngizalwane khipha umoya uncishana. Amen. Siyabonga ke uNkulunkulu kakhulu ngiyahlula lapho bazalwane. Egameni lenkosi uJesu ngisho nobaba. Yabona. Sikisa nomama kanti obaba bankakoloshela ibhuko nje. Abafuna ngisho ukhipha isuthi. Abafuna ngisho ukhipha ngisho isicathulo nje. Nobaba bayaphana. Amen. Uyaphana. Amen. Noyefikile nje unkosikazi ukuthi bayafika oma, bayafika abazalwane upheke mama. Amen. Mhlawumbe nonkosikazi nje ongafuni nje wenza lutho. Ongafuni nje phana. Mtshele ngoba nawe nomoya oyingcwele. Amen. Siyabonga kaNkulunkulu kakhulu bazalwane. Ngibonga uJesu nguswe yizwe bazalwane. Ngoba seKorinte bokuqala ngikhohle ichapter neverse bazalwane. Amen. uNkulunkulu uzongisiza nami ngelikila ngibambe zonke bazalwane amavesi namachapter Amen. bazalwane. Lapho khona abazalwane lithi sibenkosi bazalwane indlela yabafundisi bazalwane abafundisi ngendlela uNkulunkulu ayigcobe ngakhona bazalwane. Amen. Ngiyayifunda yangithinta inhlizweni yami bazalwane. Lithi sibenkosi bazalwane kukhona bazalwane otshalayo, kukhona oniselayo bese uNkulunkulu uyakhulisa bazalwane. Bazalwane uyabona njengoba sibuka ubrother Enima bangcwele. Ubrother Enima uyatshala bazalwane. Uyatshela ukuthi ungaqoki lokhu ungenzi lokhu nenzi lokhu. Kodwa bazalwane uNkulunkulu bazalwane wasivusela bazalwane umama umongameli mama Tshekwane nobaba umongameli bazalwane abasifundisayo ukuthi njengoba sogqoka ke kanjena noma songasafaka ithe songasathini uphila kanjani inhliziyo yakho yona uphila kanjani ngakho ungamelanga ukuthi sisolane bazalwane. Khulume kakhulu mama ngendaba yothando bazalwane. Ningathi nimbone bazalwane mhlambe kulabanye abacomplain bathi ugqoka iringi bazalwane. Iringi ayisho lutho bazalwane. Into ebalulekile bazalwane ukuthi ufundisane, ufundisa ubungcwele na bazalwane. Ngoba iringi uyayikhuluma ukuthi iringi yomshado. Asiyona yokuthwala siyothi uyathwala siyayazi sonke. Ukuthi mawunomoya kaNkulunkulu uzobona ukuthi le ringi ayigqokile yomshado. Ngikhuluma bazalwane ngoba abantu abaningi bayasona. Ukuthi bazalwane kwaye ushinda kunabungcwele waye bafaka amaringi ematheni sizowafaka amaringi ematheni. As long as bazalwane ukuphila okungcwele mina into engikhalela nje phela ukuthi umuntu ahamba yesulwini ukuthi kuphila kanjani noNkulunkulu. Amen. Ngizwile ke baza ku YouTube kuyakhulu ku TikTok khulunya ngenja kuthiwa inja bazalwane angazi ingilosi nganani inja bazalwane asifuyi ngoba umuntu uthembele njini. Ukuthi imoto yami njengoba ngibeke lana ngizozwa ngalenja ukuthi kunesigibeli. Lenja lena yona egadela igebeli. uNkulunkulu bazalwane yazi nginokubona bazalwane lapha ekhaya kunenje kodwa kababa bazalwane. Ubaba kakhona bazalwane. Amen. Ayihlambuluka lento bazalwane. Hayi inja mayikhona ke bheka ukuthi ukuphi ngize ngimbize ukuthi ugadele ngibiza lokuthi igadele emoto. Amanzi wami bazalwane angithi ngipheka umdoko ebusuku. Manje siyawakha sovake siba evandini. Before evandini bazalwane before ngiphume emnyango ngithi ngibiza inja ukuthi izoyenza izongigada ukuthi ungabe ngaqhamuka umuntu ebusuku azongihlasela bazalwane. Uyayibona lento? Wasathembela uNkulunkulu. Wathembela kulenja. Iphi kanti ingilosi lethiwa izokuba khona emakhaya ayikho phela. Iphi kanti ingilosi ayihambi bazalwane ngoba uyabona ukuthi awudingi usizo lwami. Iyathutha. Asole nenja yakho. Angazi ukuthi bayidubulele yafi inja yakho uzothini. Angazi ukuthi bayifisa ushemu uzothini. Uyolanda futhi. Siyabonakala ukuthi lenja iyisithixo. Akusho ukuthi bazalwane le izinja baza ngoba bathi bazalwane njengoba umama engayifuni lenja usho ukuthi bazalwane uyathakatha. Hayi bazalwane. Umoya kaNkulunkulu uyasiza. Umoya kaNkulunkulu uyasiza ukuthi lento ekhulunywa unomuntu lona kuthini kumoya ngoba lithi lenkosi umoya ingcwele uyokusifundisa khona. Amen. Amen. Ngibuka bazalwane ku TikTok osisike bagqokile ke kufundisa ukugqoka. Ngizwe ngiyithanda lento yokufundisa ukugqoka. Bafike bagqoka wathi umoya ingcwele cima lento. Umoya ingcwele uzokufundisa khona. Wayifika ukuthi ufunde izitalela zasezweni. Ukuthi bagqoka kanjani. Noma begqokisa obungcwele bazalwane umoya ingcwele uzokufundisa wena.
asidingi bazalwane izinto eziningi sidingo nje umoya oyingcwele Amen. uzokwazi uku-interpretela ukuthi lo muntu njengoba ethi uthini. Amen. Hayi kubuhlungu aphi namoya oyingcwele ngizwa imhlolo mina bazalwane yazi ubona umuntu ukuthi uyabheda uphethe impela nje umuntu kodwa ulingile bazalwane kuthiwa abazalwane bazimile zetsheni. Amen. Sambonga uJesu bazalwane sithande kangaka ematsheni. Amen. Hayi mina ngibonga ukuthi ibhayibheli lamatshe lingifundisa ngisho ungalaphi. Amen. Lingifundisa ngisho ukulwa namadimoni. Amen. Lingifundisa ngisho ukulwa nesono. Amen. Ngoba bazalwane noma ungayigqoka le rogo ende uyakwazi yini nesono Yebo. noma ungayigqoka le rogo ende neduku uyakwazi yini ukunqoba usathane emqondweni wakho. Amen. Asizi bazalwane ukuthi ngiphathe ibhayibheli ngenkonzo kodwa nginawo umoya ongcwele ongifundisayo. Amen. Siyabonga amathutha sifundisa konke. Amen. Sifundisa konke bazalwane kukhona konke khona bazalwane. Amen. Balapho khona ngibona ukuthi ngiyasalela ngenhlambulukweni ngithi cha nana ngisasalela. Amen. Ukuthi uNkulunkulu angisiza ngiqonde lana. Usuphuma uthi ematsheni haya bayenza into esobazana uthi hamba uyobuza enhlambulukweni. Amen. Uzokucacisela ukhuleke kuNkulunkulu. Amen. Ukuthi Nkosi ngisize la ngiyasalela bazalwane. Siyabonga ke uJesu kakhulu. Amen. Okay.